Ayamanan yan na padusan mapapadalam sa giyang kaya anin iba na Sha'ban na san pan minipantag uri na san kipantag so kiplistaan o malakul maut o pematay mana pengabubuno uri na pematay sa giyang kaya manan yan naragu Allahu Akbar ilan naman ka madaklam ya kambina mabusag yang araw natin sinarya madaklam petay Sha'ban o bisa mga atur mga loks na upun Sha'ban naragu na no ano ni ba na malakul maut na kenapa emanan yan na miya kasupa kakatero ka na kapakapapasudin apiyak na begitu din uwin na kenapa imposible madakal petay madakal masuk petay uwin na kenapa ba imposible agi sugaw ya emana ipsura tagi yang utama nga tawan tay petay sa giyang emana na ragu apiyak pendaif nagi yung tatiktan na tergib gitu ibali ap kinu dan tanong ta osyani maulana tergib nah gitu tigina tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini siap mang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mo to ba? Paman lagi mo tadi niya di ka pamuasa ko Sha'ban. Langon niya natigtano di pusan. Ay sa miyan ya katiro ya natigina ay Su'aisha natigina Su'aisha radhiyallahu anha ay sa mitir. Tigina ya Rasulullah. Hey tigina ya Rasulullah. Nagkababayan ka tigina ulan-ulan si kumang ulan-ulan na suka pusing ako Sha'ban. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilka sana. Ayamanan yan na mata na tigin na suwalla na ipsurat yan uli na pupagi surat yan. Akna ba suwalla di surat? At ipuno ka pa kasurat na suwalla natin ito nga analiman yan. Oh. Ipsubo lagi mo ito kasurat uli na paliwat. Naman ang ito kutiba alaikumus siyam. Abaya may apmanan yan na ini surat wala so puasa. Di. Ayan ini paliwat wala so puasa. Dapat kali Ustaz. Final. Nah. Alhamdulillah. Ayamanan yan na yung tatigtan surat terwag yang utwa pematay sa yung utarabu. Fauhibbu urina pengawapan. Nah, fauhibbu ay ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tungan na yaka pia-pia sulangan o kitiyan. Na kebebayaan anak natin na makaw marakan so adilakan asakan nagi upusa. Allah. Naman uta isnin na uman malu isnin lagi uta uman mau masuk isnin na din ni pusa. Tama sa mini suma bueno na ni puse. Taki no ba gitu sugaw iyaronon mini patak so kinimbutan. Gitu. Maure peno Allah taala. Gina. Sama no to na ayat mana ikalima amiyatan mutanu na ayat ikalima ama papadalam sa giyang Sha'ban na kebebayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi kay ulan-ulan na Sha'ban. Kebebayaan niya. Gitu, isap man amiyal sa hadith miyakapun ko Abu Daud. Nagyang uto tigina kana ahabba ash-shuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulina. Ano ba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulan-ulan nagyang uto kapupumuwasain yan ko ano ni ba na? Sha'ban. Urian yan na terus yan. Uri na masuk Ramadan na terus yan ko Ramadan. Ayaw na pag hinakantan si na adna yung tuwa kapung masero. Ito adna isa hadith. Tatanong niya kung saan siya yung tuwa hadith ha. Ayaw manan yan na inisiyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon ay kebubuyan yung kumang ulan-ulan na ayaw Peter yan na Sha'ban. Kataya. Inisiyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ato na kebubuyan yan ulan-ulan. Uri na atunay ulan-ulan makalalabi ko Oriano Ramadan. Makalalabi suka pa mo seron. Tiyo na Sha'ban. Gitu at tiyo so Sha'ban. Lita'zimi Ramadan kudika sila ako Ramadan. Ay man na. Gira pengirutan wa pangalaw ko Ramadan. Ipangalaw ko Ramadan. Tunay minititik sa pamigiran ka. Baka sumsero po. Ayag pangalaw ko Ramadan na amala lagi diyan simbol. Na di nga di training nga lagi mo to ka pusa nga na training man to. Komun siya tibu babasa. Na ba bida tagenan. No ay bida yang ngata ni dalilian na pag naganga ka di nga kataw ni man to beben sa kurya masa na katawon ka. Na ba aya dalil sa bida tagu haram na di nga katawan. Oh. Pag nga pagariya ka mga to ko na ay manan na kaya to ko nakabusa mo tab kurya masa na nyangal bakagi mo tamapyagin. Gina. Ayamanan yan na pedamya sukatan rupma na tigtano nagyang ko tuwa
kapupunan nakawatan urina kapupugalawatan ko Ramadan anggulalan sa giyang kutuwa ay mana mga simba na ikan nagina natigian uri nagiya ang bulan na Sha'ban na ulan-ulan na ya asalawat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi salawatin niyo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam lani man so mga pagaritan o mga tablig lalantan og kiram kun giyang targibiran ang tuwa aya pinakaligto ito na mi aliman sa hadith atau nagiyang ko to miyan so ingaran Rasulullah na ini piligit ya dunia salawati ate ditan wari makapsidkan ay piligit tanong panangaya Allahu Akbar debenian bayad deber kakelbat kay di mana balas sallallahu alaihi wasallam ang kaino to na sayap man minipantag agiyang ko to kini turun sa agiyang ko to ayat atigu Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, dia na di mabuya kata yang di dagay da mataw si. Iman to kiatu kawantan wag ibsa gyud kaya ayat tak beti antan uman dun dimat. Nagib sa gyud kaya ayat nasibs kaya pantag na mini turun sa gyud kaya ulan-ulan na Sha'ban. Masyaallah. Masyaallah. Ngin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mata naswalla nagusto mga malaikat yan. Napsilawatan iran su Nabi. Silawatan iran su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anto na ikapsilawat yung mga malaikat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gulalan siya? Ito na. Gulalan siya? Istighfar dina. Ato na. Istighfar dina doa. Yudud mamaulan ako. Na. Ayamanan yan na sallallahu ta'ala agus mga malaikat yan na silawatan iran su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu hey sakhan wa tigu Allah mi marati saktan to patinuro sallu alaihi wa sallimu taslima na salawatin yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na usalamani gitu girap silawatan na pud naging tuwa salam Allahumma salli salawatu wasallim na salamut susalawat nagsusalam na san o pangulutan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nagina api apan aya pada miyatero na so Ibn Hajar na pitero yan nagina na ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima so matagi mo to ayat na siya na nadriyon minitoron sa aging mo ikadua sigo hijri ikadura sigo hijra agito na tigi miyatero na adna miya kateror na sigo yang mananian na Lailatul Isra ugid na aya jumhur ulama na pananafsir sa Quran na aya diran ditero nagina na ayata inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi na ini turo na ulan-ulan na Sha'ban ikapito amagad na wakararin ta si Sheikh Jalil na aya mananian na aya ikapito nagyang kaya Sha'ban na ulan-ulan na ya ambeti atanu sa Quran. Yung tatik tanu ayab sa ipagalaw tanu sina, ipagalaw tanu ko Ramadan na lagi din namang aman. Na miya panutula subsu mga unan tanu mga tao. Miya panutulo Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, isa ko mga ulama Hambali. Oy. Nagito, miya panutulo yan na isnad ad-da'if ag yang atutul, ay man ad-da'if. Uwi na gito tik tanu at-targhib. Pusat tanu siya? Panguyan. Miya katitayan ko Anas radiyallahu anhu miya panutulu Anas radiyallahu anhu aya ko na betad bitero yan aya betad tigin ng mga Muslim na igira amiyaw masuulan ulan na Sha'ban na aya betib niran na sa mga mushafiran uli na psumor niran na sa mga mushafiran na mutian niran oto kenapa sari Ramadan dua metian tanu sa orang ay mantu na tanu din matian ay panaribo man gawin na pangabatian tanu sa isa kasab safha du kasafha sigo saragun na miya katamat ka na mau masuk Ramadan na miya katamat ka man Masya Allah miya kapiya-piya to aman na ato na pani pupugalawiran udi na tunay dinan tinggal bakal sa nga Sha'ban na ipiliwiran udi na ipumbugiran na tigiran sa mga zakatiran o mga tamukiran taqwiyatan gi paginatanor miya mulahad gi kamulahadatan na miya kapiya-piya taqwiyatan li da'ifil muslimina lidaifi wal masakin ala siyami Ramadan. Ini orang mungkin zakatiran aku susah dekairan, kau maka sedekah. Nah ayah sabab pakai pembagian ko zakatiran, na anak tigiran maka beger
so malubay na belang na taon na nakilapis yan may mau masuk Ramadan o puasa naguswatigin so mga miskin sa kapakapamuaserang ko Ramadan ama subis sumiyang nantan wa mga pipiyata yung utatigtan wa mga sahaba na gusto mga tabiin na igiram yung mga yung Syaban na sumang alakiran itamok na aya ipkiriran utamukiran na pumimiliran kung mga miskin na gusto mga pobre ang gusto mga lulubay na diran ditukip sa mga zakatiran ka ipreparado sa mau masuk Ramadan na ad na mibteng ka sa giyong utwa para puasa lano pa makasaktan na may inang katanon na kepalay man nasuan tanuanan kaya man nami ang kapia-pia pupagidulan na sa mga sahabat sira ni titu pagidul na pamitonan oy na gitu gina ni pada miya suatano ikapito sa giyang kaya ulan-ulan na Syaban na mapapadalam ato na ikawalo na aya ikawalo ang mapapadalam sa giyang kaya Ramadan Syaban na giyang ko to akapakan dakla tano ko di tano di katerwa ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngayon to nakagipitero tano lagi na paman na lagi dumiya suatan sa giyong talang mamiyaw na tano man akang bagu-bagu besar pada isa miya suatan uruna akang bagu-bagu nato na itigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakapunian o dinamiya katite na hadith ko Abu Hurairah miya kapuna hadith ko Imam Ahmad o si miya ko Musnad Ahmad yung tatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina jaddidu imanakum jaddidu imanakum bagu-bagu ini atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam so paraten bagu-bagu ini so imani kenapa mana bagu-bagu na kasi iman ka na so wala na suti andal may mato nang girawadi mato na kanaba suti kagpakai ron so lawas hasyadillah di kapakai na begitu kan bagu to bidat na parati ang na tigdan was wala na anagaw tayan na lawasian api apa ni ka purasi nga ko kater api apa gumiraw ka di betang na ibu lagu di betang na pamenos na basta lawas na basta tadsim na haram apa kali ka Islam upun ka di main ka di na kapaka ya kita tanah suti so Allah subhanahu wa ta'ala jaddidu imanakum so mga sahabat na gida na miyan gida na digiran marayag na ipagis na tigiran na qila ya Rasulullah kaifa nujaddid iman anda mana tigiran ikap prini wami anda mana ikap mugu-mugu yami ko paratian atau na tigiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min qawli la ilaha illallah pakadaklani wa tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam so katerwa udinya sugi katerwa la ilaha illallah gitu rawahu Ahmad wal Hakim dia na hadis na miya panutulanan o Imam Ahmad aguso Hakim gina pada miya pada mapapa dalam sagi nga hadis giya nga Syaban leon mapapikir ta ngay oras sa pagilian ako girawan ni may wana tigra na ibata miya kalpas at ato na damalago mapakasyak dyan ilaw na ayamana na pada mapapadalam si nagyang utuwa kalay arga agyang utuwa ato na gyang utuwa gaw ianis po Syaban miyali tanog na yan na preview tanog agyang utuwa kalab si arga nung takalay arga agyang utuwa nis po Syaban na inisungi tanong sa pada mapapadalam sa agyang ulan-ulan na Syaban ito miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang utuwa katiro yan na hadithaya miyakapun ko Ibn Hibban Demikian. Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailata nisfi min asy-Sya'ban. Ay mano to na pupugilain wallahu ta'ala sa mga uripan niyan laon kadin wallahu ta'ala na pupugilain niyan si ko lailat si ko kagagawin niyan ko nisfu Sya'ban. Pugilain niyan. Na to ni kaswa fayaghfiru li jami'i khalqihi. Na may lay wallahu ta'ala yang utuwa mga muslim udin lagi yang utama mga uripan niyan. Nya maratiya ya lamun na uripan Allah taala pagilin niya oy na prilan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar pamagayan tan wag nga gagawi kay prilab si Allah subhanahu wa ta'ala so pa kay sa ato na ibalas so kapamo sa isi na paday sa balas at iprila wallah sudusa qawto na aya ipupugusay o Imam An-Nawawi si ko kapamo sa ko mga sunna iprila sudusa nagito atigyan so mga dusa ang mga iito kanaba so mga la dusa ka panako to ka kakuha taubat dahil kilala sa na taubat magtubat to si Allah subhanahu wa ta'ala nagito fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-mushrik aw mushahid inun tanagyan ko ta mushrik
musyrik, yung ta kafir, yung ta Christian, yung ta Yahudi, pananakot to na ito dikirilan. Basta pananakot to na dito prilan Allah subhanahu wa ta'ala. O yung ta mapasang ikambil sa balawlan yan, rinuyen. Kapag ipridu. Na, ayamana na amay ka sutaw na daban yan na ridu, kung kanaba sa kanyan musyrik, sa kanyan na mapaparatiya, ay panuban yan kapamagin, yung nagagawi. Sama na ay balas yan na iprila o Allah ta'ala ang yung mga dusatan. Iprila o Allah ta'ala ang mga dusatan. Uliyo pa siyang ito, kipnay ka nun. Taro to pitano sapulo kapala para ayamanan niya na miya taro to pa sapulo na siya tanong pakapusa. Agiya mambu kapusan, agiya mambu pumagusay ng tanong agiya nga gurutan. So usay tanong na piya kapundang sa agiya ta usay na agiya nga gurutan o si Maulana Abu Sulaim. Naya po korean na kanon na so pumagusay na agiya kaya gurutan o si Maulana Abdul Jalil, Madhab Syafi'i, Sheikh Abdul Jalil. Na aya amiya kwatan wa mapapadal ng sagiyang kaya ayamanan na ulan-ulan na Sha'ban. Sukalay arga usunna. Sukalay arga usunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau pa makatino dan niyawanan na aya lang na piyago sa isan naging uta kasya patan mo udina kinggulalan ng tano ay pupungo ya to agama udina hadith sukanggil bakatan ko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagnitan si wallah adna miya sabut tanuron adna miya ko tanur na ilmu pakang barakat tan wallah naguso mga pamilya tano nami pamangdaw tanugiran siya ko bupagayata na pakandudong ko sa mga pagritano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip aja gitu tadi. Tiga na ha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na tanto ko masagugud nagu marayag nagu mapiag yung uto kaya pamagusay yung uto mga ulama tanong mga guru tanong sa yung uto mga maudiran. So balasangan wala sa madak na mapya malutano o ano sumalo tutula to din na tanong mamakano hingga kaya pakaslitan sa oras na nadin na ya dini pagilangan wala way malagi diswaya manan yan na mawatan ni derpa naguso maran idar pa naging kaya ketemutan o saging kaya idar pa na diini pagilangan wallah pagi magian tanod wallah ta'ala saging kaya dunia na nasampurna si isa langan namori benar ba ito kapkilitan o saging kaya kalilimud na naupamakabat tanod na pangedagada pemimikiran na tanto kung malaini arga si Allah subhanahu wa ta'ala badilabur naging kaya mga syekh tano mga ulama tano kung di na di kapag-usaya, kung kapiyaw agama, na gusto ka importante yung agama, na upang makakasag, bagi yung takabasay doktor na mala kasagab tanukiran. Suditan o katawan, na ketukawan tanong, suditan o may inang ka, na may inang katanong, suditan o kasasabutan, na kesabutan tanong. So sama na na naayag niya pagkatudugun, naging so ulamatan o pakatatayan tanong, isin ko mga syekh tanong asi ala syekh gisong mag-ilano sa arimaw ahlu sunnah wal jamaah. Takbir. Giso aya kalayaman na ilano yan siya kitanong na nagiso Syafi'i madhab na naayad niya kinikitanong si Sheikh Abdul Jalil Radia balasang awalaw tala sa madagalamapya kate so nilagun suara na maluka sa idin nagpupakaran. Alhamdulillah Rabbil Alamin وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayat alun sumpatan agyang ko mga usayan agyang ko mga kakatanong nagu kakatanong pun si iko ilmu mangorip ng Allah subhanahu wa ta'ala ayang kapusan agyang kotwa ini bagayar kita ng katigan naginan sugi kapag importante nagukap siya pa si iku mga sunnah o nabitan ng Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sebab sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyaki inang kaian sa makang guguna na sa siku Korea masa na ad na mga sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kalipatan o mga tao wanogin na bigan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kasarigan so tao asyap niyan sa mga sunnat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay may sa hadis apin taro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natina inna ad-din bada'a ghariba wa yarji'u ghariba fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Ayama naging kay kadro ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinamataan asu agama na panagipuon udi na miya nagipuon sa lagid umananangga na wara naging kota mananangga adik kalalayaman oy kagya ayakya terus sa mananangga adik kalalayaman na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naguni ama kasimbuang ko dunia managi po ko kabalinan anabiya isang painin sundawan wallahu subhanahu wa ta'ala na ayat na madakal na prapad niyan isang kaaniyan kadiniyang pagunutan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagidik kalalayaman oy o di ayam ana di kalalayaman agyan ko tapagtaw nagyong puti iyam ana kaya terus sa ginan ibniya nagipon so agama kagis so agama nas imyakap ayam ana na inisabab wallahu subhanahu wa ta'ala ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yarji'u ghariba na pembelingan busu agama sa lagid udik kalalayaman si ikumyaw na masa na sukya pa kaw mo agama na lagid udik kalalayaman kagisu busu na biniyaka imumawon oy aya kadaklang ko mga pagtaw na dilang katawan oy na oriyan o kiyo sa yan ko agama na sabab tatarus akyaliwanagan sa mga tao nagu aya man siya lapidaw ko mga tao nagu kaya buwayan ko mga tao nagu raks amiyag gamas sumadakla tao wayarji'u ghariba na pangbalingan buso agama sa lagid udik kalalayaman oy lagid udik kalalayaman inuto abay di madak ayam ana na sutaw na siya buti din sa agama ugay na ino pumbulingan ko lagi gumas sa adik kalalayaman ngayon isumpaton o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigna fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati fatuba lil ghuraba miyaguntong at tigunabi sumanga ghuraba ay mga ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati nasiran at tigunabi so pagumpian aniran so bininasaw mga tao ko uryanakan apad ko sunnatakan sa manaya na marayag aadam bas ang mga sunnaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apurangan pagkadaan itagap kumadakla tao amaniran adisino sa mga sunnat to Nabi aginan suukit ayam ana nagdalapan ng tanong saging kay adunia kaginan isabab ay pakasulitan si kusurga wallahu subhanahu wa ta'ala nasukaw no tiko mga ukit-ukit o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama na yan na upama kumapadagkas agin kay apapaguyag ka ko mga usunat o Nabi na padagkas iko taw aguraba na upun si ikamapadas iko pambinasa ko mga sunat o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ana bilaks supak agin ko ta mga taw ay managuraba sa din sa ayam ana sa mga taw aguraba apupugir nila sa mga sunat o Nabi na ginan ki mga ahlus sunnah wal jamaah sapman sa mga taw apong binasaan nila sa mga sunnat o Nabi na ginan betul sa mga antay sunnah wal jamaah oy na ilayin sukap kipkitula din si iko agama oy na ayam manarutan o ayam manakakaduguan tunay tito pupugunot ko sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam biyakay salungan na subilan na Pedro no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at digin ya Bilal i'lam ya Bilal sabutang ka hi Bilal qal wa ma a'lam ya Rasulullah anto na kailangan na sabut na ni ya Rasulullah taman sa miya katlonian maripit ini sumpaton Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atina in annahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat min ba'di fa inna lahu min al-ajr mata na yati Nabi kasadin sa tao o yang
niya susunnat apa ko sunnataken qad umitat min ba'di asabnar apyak kada ko uryanaken fa inna lahu minal ajr namata na tigo nabi na balas utaw apaguyag kus ayaman na paduk ayaman paduk mga sabdan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam siku ikatlo hadis apitro nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam natina wa man ahya sunnati faqad ahabbani sa tingin sa taw ayam anana uyag niya susunnataken na sabnar akya bulbay na kunyan wa man ahabbani kana ma'i fil jannah nasad na tingin sa taw akabu bay anak ko niyan na inumpad akan si ko surga na ayam manasingan intan nagubanta kapikir tanong kugi ka prasarasay ko agama sagin kay aliw lupa nasinganin ko kasurgaan agi ng supramis wallah adamay lumata na dapat namarat ayam mana adama naguntang ila naguda pa namarat agad-agad upos wa kapianin agi ng su ayam mana na ayaman pupagimbitaran tanong no Allah sa ayaman na malaklaki alun yan nun na gina di tanong ayaman na sa sakuyan sa kana ba di tanong sa sakuyan saging kay dunia na andaman na ayaman na kabantugan tanong si iko mga tao ko kapi katero o di nakipugukitan si iko ayaman na batalo ko dunia kaaya arap tanong si ina makapuat tanong sa balas sa kasabapan sa pakasulun tag Allah si iko ayaman na surga yan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala mipantag saging kanan atalo hadis na ayam marayag saging kanan ahadis na adembes ayam na mga sunnat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kadaan ko urian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoy ginan ayam ana na sabut saging kanan ahadis na ginan kanan mga sunnat ko Nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dito din ko ayam ana na miyakapi-api aging ko to ayam na kapsiya paun kau pa makusiapang ka na ayan na promise ko Nabi na inam padaka ayaman na ipod padaka din siya ayaman na surga okay na aya po punang gilaan tanong na babodin aya kay laya tanong ko mga sunnat o Nabi na ini itong tanong pan sa giyang kay ayaman na bidaat o ayaman na ayakap ko kumayran na bidai o di na bidaat kagimi bibida si ko agama o ayaman na bidaat ay pa kanaraka oy naginan ay man po pananggilaan tanong oy ayaman ako din ka panggalab kang kasusunna na belasang kaun na upama ko din ka ayaman din ka panggalab ka na kana ba kaun siksa okay nagi budang kapakapakakwas sa balas na aya masikaw nun sa ginawa na ubang kapukuman sa haram ay panubay kayo kung kasabit at ay pakanaraka kakapakay ayam ana na miyaroon sa gin ko takip kagud na ka o sunnat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na upun maruran sa ikagud ka susunat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyaroon ka sa gin ko tuakat ro Nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tingin aman raghiba an sunnati falaysa minni sa din sa tao ikagud din susunnataken na di kan inam pada ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boy mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala kipagadatan antunay ayam ana na ayam ana mga pala sa sunnah o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napagaling tanong ko sa aging kaya urian aging ka-discuss tanong ayam ana magaling tanong ko mga sampul mga sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan su kasiyapat ayam ana kasiyapat tanurun oy kailangan su ayam ana kasiyapat tanurun inuto ginaso initali umasayaw mga apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan na ayaman ang masiyap tanunan kakanabaanan ayaman ang kadidagan kung kinitulad nilang kurupaan o kapagagamas saging kayaman na lupa Pilipinas oy so mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala anto na bisi ayaman na pambetuan sa bid'at oy na usain tanong pa si aging kayaman na pambetuan sa ayaman na bid'at na si ikuda tanong panangkausaya na anto na ikatimbalian ipambetuan sa agama o anto na pembetuan sa agama na ayat pembetuan sa agama kung ayaman na kapinantak yan naginan sulima rukun namarukun ayman nagusto lima rukun ay Islam nagusto kang bilang ataw kapya nagusto tanda ubangkit oy na tama sa pintro mga imam saging ko ayaman mga imam apupugo sa isiko ayaman na akida natiran ayat tumadeng agama na talo paganaron na ginas ayaman na namarukun ayman ikadwa sa lima rukun ay Islam ikatlo sa mga sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na antro yung mga sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mapapadalam sa gin kay apat ayaman na pagusin tanong ayaman na mga sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampan ad namiyalin ko mga ulama
sa talo sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan usayanon o mga ulama usuliyun na ayaw usayanon o mga ulama muhaddithun napakasul laging ko tapat kapara ay na mauti laging ko to ay manatalo pagani sa gin ka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam naging ko to ay manaming gulalan sa katruyan apian niya namang galabak na agipit ruyan na sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadwa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyang galabakyan apian niya na matduruk na kagi miyang galabakyan amin iguat yan na sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatwa sunnah Nabi na apian niya panamatduruk na gudan niya panamiguat na kagi miya simayan ada niya sagdaan nagyutod ni kaya ana nalalang salawas sa iyo mano makaikiris basta dinan isagda oy agyang ko ay manasay oy amiri ni manay nagyutod ni man ana sa mapapakay o di na sunnaw Nabi miya kayunon kagi upama ko gyuto na haram na dimbagayon Nabi alaw da paru iba niya bubutawan sa pangilelen sa mga sahabiya igyut tagal bakiran na ayaman na sumbang ko agama na inupan ayaman na gina sa tama sa ginan na inusayan ng mga ulama usuliyun sa aging ko to ay man na say mauumpong aging ko to mga tao na teruso sa kataw na ayam ana dabon sumagada nagyutod ni maana amya kaayon sila nun agin betuan sa ijma'ul suquti ayam ana miyumpong sila nun ijma amit teruso sa kataw na da sumyang kaul ibig sabihin pala miya kayon oy ko pa mako haram na ada spiro oy, na ino pendas po yung Nabi. Amiyas si Mayan, na yan yung sugun, dan yung gulola, na ayam ana nagyuto na sunno Nabi. Ay ibarat yan lagi na so ayam na pasbi. Kau sa kapusan ako pasbi, na lagi danan. Da amiyatan to hadis, si iko nag-iban yan inusar so pasbi. Oy, ugit. Na amiyas si Mayan ko mga sahabiya. Busi ko pa ko mga sahaba, lagi ng Abu Hurairah, na dan yung sagdaan nagyuto ni mituturo sa kabubarin na sunna. Ikapat na sunna Nabi, naging ko to ayam ana, na sifatul khuluqi au khalqiyah ayam ana na bustaan rupaan na ayam ana ilayang ko Nabi so ayam ana bustaan ko Nabi na surupaan yan nagyuto na sunnah oy gyuto na sunnah anto na isampulir lagi dagi na kasumpa so kasumpa na sunnah oy aya dikapakay na ubang ko na ayam ana anduta palaya oy na so kapung kuntingiro da problema oy kana bagi mo tasabud amin bibolat tanong si iko ay man bala ulawasay ay man basta ko naguntingan kana haram oy naging ko to haram na ayam min bibalian na wajib na tipa mako haram balian na wajib suka sumpa miya paano sudah sumpa yan oy so ayam mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala di tan pagadaklan sa bitira oy agin kan ay man lagi danan antaginan ayam anana ginan ayam anana betuan sa agama namarukun ayaman limarukun Islam na gusto ayaman ng mga sunnat o Nabi naginan ito madengko agama oy naginan ayam ana na pembiktiraan o bid'ah oy ginan ayaman na pembiktiraan o bid'ah so bid'ah oy na ayam rano niya na miyang bago kaya takawan ako sa gimot na miyan nagakan ayam ana na basta kaya ginan na kaya tinaman na bidan na narakaat miyan lang so kalima anda ka kusa kalima ima na abida na ayam ana na naraka oy so ayam ana gyute many injection sa gipunta ayam ana na isa mambuka ayam ana dapat lang yan oy na kay injection na yan si ayam ana na ayat na pipilikan na so ayam ana na dapat lang yan na pagusay yan ayam ya kasagunda mo pulang yan oy na gyute tamo sabatan kaya to kawi lagi daging uta ayam ana niya ha oy api ang sa gipunta ayam ana na syaitan na suniyaha na tamas ayam na dibat ko kapapugus yaw na ayak ya sabutaw pa na ayak kun amaan aniyaha na kandilimakan miyabi na suga sa Arab ubaya mana ayam aniyaha na kandilimakan ayak ya mana aniyaha na kagurok kaya ibiti sunabila Nuh sa Nuh kagi tagurok si ko Allah narugi lagi ko taniyah oy mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala gikan ayam na usayang kubid'a oy na anna lugha anna syara oy nagi ay mana pagusin tanong na mosa tanong na pakasuldan ro lagi kay ay mana na iman to ay mga sunnaw Nabi o ino mga day ipagarang tanong pud si kobidat anta kapot na ba pud kobidat oy na inshallah may tubuka dapat na paglasis al bid'atu fil lugha so ay mana bid'a sa ay mana lugha oy bid'atu lugha abu bid'atu syara so ay mana na ayak betuan sa bid'ah
sisa lughah. Na pag-usayan sa aking kita biso ay man arba'in an-Nawawi o ay man pag-usayan ko ay man mga papantasya kana sa iko mga imam. Amma al-bid'atu fil lughah suwat tigilan su ay man bid'ah sa lughah ma fahiya ma kana mukhtari'an ala ghairi mithalin sabiqin. Suwat tigilan su nganin am yang bugu o din am ya imbintu ada lagi din si iko ay man am da lagi din siku masaw nabi sallallahu alaihi wasallam damang gulaw lako kaya manana masaw nabi mana di ina aya pakatarus yan na da lagi din ko masaw nabi ayam ana da makasuguk mambusa Quran abu hadis ayam ana sumiyam bugu aglebek iman tu ada lagi din ko masaw nabi na udiba kasupak ko Quran abu siku hadis na gitip betuan sa bid'atul lughawi gitip betuan sa bid'atul lughah. Nah, so bid'atul lughah na gitu ni betuan sa sunnatul hasanah. Bid'atul hasanah. Kagida makarumpak sa hadis na Quran abu ayaman ijma. Pagulis pagusin tanong. Sukman natin so ayam ana amma bid'atul syara'. Sukman natin so ayaman na bid'ah si syara' ma uhditha ala khilafi amrin syari'i wa daliluhu al-khas wal 'am. So at tingin so ayam ana na bid'ah sa syara' na inuman bidu sa bid'ah sa syara' kagi ayam ya kaya dubangan yan na so syariah. So adillatus syar'iyyah. Na aya adillatus syar'iyyah napat. Gi so ayam ana adillatus syar'iyyah si iku usul napat. Ugi na si iku akidah na telo. Si iku ayam ana lagi kapat nagi so Quran, gi so hadis, nagu so ijma, nagu so qiyas. Na ugi kadubangan yan na ayam ana namanya kasul cagin kay bid'ah ayam ana bid'atus syara'. Aya bid'atus syara' na miya kadupeng sa syariah. Na kami bid'atus syara' ay di makna bid'atul dhalalah. Yuti bid'ah adidegan apenanggilan kami miya kadupeng sa dalil. Oh, na. So at tingin sunganin aya mana miyang buo. Amya kasupak kusuguan syariah. Aya dalil yan na tindus. Mapapanto o di narangkum pan ad-dalil. Na basta akadupangan yan na ayam ana na miya kadupang sa syariah na yutip betul sa bid'atul syara' ay betul sa bid'atul dhalalah ay miyang bagwa kadadagan. Oke kagi miya karupa ko. Nah, tadi dia lagi ngai kini tanur ka ibu kita so ay mana sampul yan. Gin kutub man ahadith amya liku sahih Muslim, Abu Sunanun Nasa'i, Sunanut Tirmidzi, Sunan Abu Dawud na ayatim belian ayatim ayam mana Syekhul Islam Imamun Nawawi naging kay ahadis atina wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Oy ginan ay mana hadis as-sahih. Gin ko to hadis na madak la ayam anana kilalapiat yan. Oy madak la ayam anana kilalapiat na ditano dipinantakan. Oy ditano ayam anana dipinantakan ay padalapiat gin ko to hadis na fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Maya kada-kada Allah ay manalapit agin ko to hadis. Na tinimbal sa agin kay sa timan akatiro o ay gin ko to ay man wa kullu dhalalatin finnar na gin ko to anna finnarun na aya kadaklam ko mga ulama na tinanagi ito na dhaif ahadis. Agin ko to sumbatun afinnar ziyada kiyawmanan. Oy na ay ini ko kumun na dhaif na pag dhaif na mamiminga as-dhaif na di kapakay ausaran ko kapambetan sa kukuman ahalalan na haraman na bid'atan. Oy ay sahih nasibu tamasagin kutwa wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, gin kutwa hadis awa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur pananggila ini wa tibu Rasulullah sugikam bebegus iku agama. Gin kutwa umur amr na gitu su agama. Boy, pananggila ini so dikam bebeguku agama. Ini saya mga mampunay sa ilmu natin al-umurul muhdatsatu fid din. So atigin so ayam ana agam ayam ana liyan ko ta al-umurul muhdatsa. Diyan ko to ayam ana na limang bebeguku. Pananggila na limang bebeguku si ko agama. Wa laysa laha aslun fi syari'ah. Na gitu sudah asal yan si ko syari'ah wa hiya madmuma na gitu in imarata kagida ba niyang pakaasal ko syariah. Anto ni syariah naging kayapat adillatus syar'iyyah. Da pakasalian ko Quran, da pakasalin adalil sa Quran, hadis, ijma, qiyas. Na may kuda ba niyang pakasal, oy na ayam ana gitu ayam ana tina ayam ana marata. Oy ayam ana penggelbakan. Nah,
amay man amal umurul jadida so mana tigin su ayam di ayam ana pagkaden ayam ana mga bugu masala allati laha aslun falaysa bimadbuma anna pakasalian na kanabuto marata wa na pakasalian adalil ku Quran, hadis, ijma, qiyas na kanabuto marata ka anna pakasalian na pakapsungin tan ayam ana na ayakap hukum agin kay ayam ana mimbabalat tano si wala wasay na tingin ayam ana danggal bakaw nabi abu sa mga sahaba talo din yung kami kakampat sa agama kanaban yan ditiro kanabaanan paduko ayam ana syariah kanaban yan ditiro kanaba paduko sunnaw nabi kainom ya bidah ayam na ditiro nakagidam gilabakaw nabi gusto mga sahaba. Oy, talo din yung ay ito sa ito na sunnat o nabi na part, diba? Galabak o nabi. May inisugo nabi pero namang galabak. May asima o nabi, busubustaan o nabi. Sabi na ibo pagminyan na galabak o nabi. Andes o talurong. At iba nga kuda ayam na picture o nabi. Una din ang galabak ka. Ang nababida. Oy. Kaya ibo nga dito na kagidang galabak ka o nabi bida. Ako sa mga sahaba na ayam sa pagminyan na ayam ana na fi'l ayam ana na kagi agdo damang galabak o nabi. Oy. Nagito at tingin na kabibilan niya. Naugiran ikapiting ka, natantod na madakal. Si iku kimubentad dito sa gin kaya alulupa dito di galumpang na kanabapin galabak o nabi sa mga saban yan. Panganero, nasuay man akang gradusi ko madrasa. Kanabad na kuliah kiran, naku kanabad na sanawi kiran, naku kanabad na ibitida kiran, kanabad na ayam ana na panggraduito na, kanabad na sa libirito. Tiga din ayam ana da bas ang problema ka kang graduanan, uway, ayam ana siya masala na kagidang galabak o nabi. Waya pitero ka nakagi ayam ana na kanaba pa ko syariah unya biya kasumbang ko syariah. Hoy, na upama ko tiya biya kasumbang ko syariah, anak kanaba biya kasumbang ko syariah. Ino to, ayan na pakasal na so kapaganad sa ilmu na isusugo. Na sisandanan ko agama, ana pakasal yan. Kaaya pakasal na ayam ana na talagul ilm so kapaganad sa ilmu na paligot ko man muslim. Hoy, na ana pagiti pakasal. Naging ko takang grado na mataguno to inibetad ataritive. Oy, sa lagi do 3 days, 40 days, 4 months na gusto ay man 1 year, amatagan ng taritib, nada ba niyang karata? Oy, kanaba ay permisyo syariah na ilaman walay sala aslun fi syariah. So at tigin suda ba niyang pakasal ko syariah na yuti marata, kanaba ay permisyo na walay sala aslun fil fi'l. Kanaba niya siya man pagmina na da ba niyang pakasal aglabak, kaya permin ko agama na da ba niyang pakasal ko syariah. Na wala pakasalan ko syariah, na kanaba haram. Oy, giti tenudan no ayam ana na taw. Kailangan na suding ka dito na ubang ka magkalumpang ko rin yan. Oy, inoto. Batano ayam ana ilamang kay pamugay tanong o anto na ayam ana na mga galabak adamang galabak o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso ayam ana na mga sahabat mga sahaban yan. Pagalir. Na ayam ana gid kay ayam ana na usensi ayam ana bid'ah nasulanganin apa yang tu nak apa saat sadamang gelebak kumasaw Rasulullah nak betuan sa bid'ah na umiya kasupa ko Quran agusi ko hadis agusi ko ijma na bid'ah ad-dalalah bid'atus syara na udul makasupak na ditip betuan sa bid'atul lugawi na so bid'atul lugawi na ayam anana yuti na bid'ah miyang baru amapya. Oy magaya ko sa sampul sa ayam na damang gelebak ko Rasulullah pagalir na miya ko sahih al-Bukhari ayam ana naginan sukinitin dengan siku ayam ana syahuram ayam ana tarawih. So sambo yang at tarawih may katlot lumang galabak o nabi na initapalakyan na si kumasaw Abu Bakar goduragun ang miyak katlulan na dun na katarawih sa baradima. May kasambi si Umar radiyallahu anhu kusullu miyak kasapul lagun ang miyak kadulan na biyul yan agin kan at tarawih sa baradima buruan na tinahadi ni'mal bid'atu hadhihi giyatina limu am yang bagu. Oy ni'matul bid'ah ay mana ni'matul bid'ah ay bid'atul hasanah. Naging ko to bid'ah si kumasaw katuro Umar basala ko su bid'ah ko di kadituron ay pwede di pamatul ko madala to. Malagit sa ay mana kalima bid'atun bid'atun. Oy nagyuti kiyat maniro Umar sa ay mana bid'ah na. Ikadua ay mana damang gelebak kumasaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa giyo ko to ayam na kapasad ko kakat na ko Quran pala ka nung ginagawa na di makatarawih makatahajud miya katam so Quran ko tahajud miya katam so Quran si ko tarawih na di ba pugamin so imam ko kumay sa kauras na pugamin
miya khatam sa Quran kulas asujud. Andi dalil sa pinggilbakanan ko Rasulullah. Tiamat yan sa Quran, nagu ayam anana, mindu pa saging kanan ayam anak kaya na sa Quran na mindu. Saging ko takhatam ko Quran si Kusang Boyang. Dan ang gilbak ko Rasulullah. Dapat na ang gilbak ko mga sahabat. Inong tabi gilbak ka. Oy, nati na bida. Miya pasad Makatul Mukarramah ay isa kauras na ipungguro ko ni Sudays. Ina miya tamat sa Quran. Kung may isa kauras na pungguro lagi miya tamat miya khatam sa Quran. Kanaba pinggilbak ko Nabi. Kanaba pinggilbak ko mga sahabat. Antay ko kuman yan. Oy, ayam gilbaksan na ayam ana na Imam Ahmad bin Hanbal ami aloy ko Imam Ibn Qudamah ko kitab yan. Oy, ana padutom yan bago. Ikatlo sukya panitigi ko Quran kana bapin gilbak ko ayam ana na Rasulullah abu sumanga sahabat yan. Sukya panitigi ko Quran. Ayam yan itigi ko Quran na su Yahya bin Ya'mar min ulama'it tabi'in askanin na tabi'in. Oy, nati di ba daw gilbak ko Nabi abu sumanga sahabat kana ba bidat? Oy bidat, sir kita okay na bidat mapiha. Kama piyak kini murais nun, kagi mapiyak bat yung kada mga titik yan. Kau silang kipandang na titik yung Quran na dapna ay manabalis yung Quran mapasan. Oy bata mabat yan. Na kagi kaya titikan kat iditikan u Yahya bin Ya'mar na piyabalisan pan u Abul Aswad ad-Duwali apad ko mga tabi na kanaba nabi na kanaba pan sahaba na idalil Quran agu hadis ad-dalil sa kanaba sudah ay pakanalakat. Anto na idalil sa Quran. Napitro Allah sa Quran. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Miya kararega ko ay manamures mga hafid. Ibsa ko ba yan? Ayas amanat nun. So initaliw mo Nabi, nakuhaan niyo, siyapan niyo, bulaulaan niyo. Naso, inisaparan ka na sapar niyo. Ayada siya maturo, ada siya turo Allah. Na sudah gilbak ko Nabi. Dan yang subur, kada na may talim mo, ugin na din musapar, ato na ko kumanin. Suwala na Nabi mo magan. Na, kumanan tagingan ay mana kaidah. Siku hadis, sudah Nabi mitron, ama kayo saging kan Al-Quran. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaytukum an syai'in fad'uhu. Siku kadu hadis na, tinama nahaytukum anhu fajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi fafa'alu minhu mastata'tum. Ayaman aswat tigo Nabi ini saparakan rakano na pananggila ino sa kanyan. Naso ini subukan rakano ng gilbak ino sa kanyan kumanin akte ganiron. Sudah sugulo Nabi. Nanti sudah dia magusapan. Atau na kumanin giti betuan sa ibaha. Mubah. Kakana ba pitur o Allah? Nagukana ba pitur o ayaman na Rasulullah? Idza taraktu shay'an fajtanibuhu li'annahu bid'atun li'annahu haram. Kana ba pitur o Allah lagu Rasulullah? Sudah ini tagakan asay. Ada kana sugun nagudakan saparan na tagakan yung mambuka gitu na bid'at. Kana ba din pitur? Ma ahala Allah fi kitabihi katlu hadis. Ma ahala Allah fi kitabihi fa huwa halal wa ma harrama Allah fi kitabihi fa huwa haram. Supaya ka halal wallah ko kitabin na gitu na halal. Na supaya ka haram yang ko kitabin na gitu na haram. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu faqbalu min Allah afiyatahu fala tabhathu anha rahmatan lakum. So hatigin subhalal na supaya ka halal wallah ko kitabin. So haram na supaya ka haram wala ko kitabin. So dan yan aluy na ibabagay wala alaw da paru. Tarima niyo sulaw da paru. Maaf apung ko Allah sa dinul mabanuga ka ilimurkan Allah rahmatan lakum. Limu enrakan. Sama nuto na sudang gilbak ko Nabi. Antray ko kuman yan. Pagilay. Umiya ka supak sa Quran abu hadis ayaman na tiga haram dan gilbak Nabi bidat andi dalil sabas tanggal ko na bidat ay pakanara ka tingina inuman miya bidat kagyo ay mo din dikap maulidun Nabi na ingin amya masuk isinin akinin buat anon mapapanto suras andi dalil sabas ta pinto suras na haram kana inutana inusay kaani makuha o ayam ana na anto na ibetuan sa bidat napakasulta ron amay agim kaya ipagibadat tanong kung ino mga day sa kanang imbangon si sa bidat antaka ka na ba bidat. Anto na dalil sa an na limang bagus iko Quran o an na ayam ana anto na dalil sa Quran ayam ana na an na bid'at amapiya. Nabu anto na ayam ana dalil sa hadis. Dalil sa Quran sa an na limang bagu amapiya.
Oh, ada 50 mapir. Ni ada suratul Hadid. Yatabtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Ginan nasiyan ang kumaso Nabi Isa alaihi salatu wassalam api teru Allah lebih mapur idradat. Tiap buwan Nabi ati wallah sumanga pusu usiran amya mangulut arkanian Aisa sanun nagulimo nagukasibai abim beguiran uto. Sama nu tena mimbe begu so Isa. Oy, aku sumanga pagtaunian aya pakai se basian sinik sa wallah kami min gelebog sa bidat. Oy. Na aya mana aya pimbegu Isa na daun sugun Allah maka tabna alaihim damikira ti wallah sugun damikira paliwatan na pimbulo na iran. Na antone ini kedikiran wallah bielasan siran wallah sakana banian siran biudasan. Oy. Balas giran ayam dalil saan na di mambugu ayam ana na balas akakon na ayabu abala ayam ana budas akakon ayam ana ukit amapia Islam ayam ana dewan bu Islam na ayam ana ukit amapia wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan alaihi wizruha saan mabuat tigo nabi sama kaadem ku Islam sa ukit amarata ana budas yan wa ila balas sa budas. Oh, na subalas na miya kayong ku Quran agus iko betuan sa bid'atul hasanah. O makasupak si ku syariah Quran. Asa ayam ana naglebag ayam ana adna budasian adna siksaian agyuto sumya kasupak sa Quran agus iko hadis. Oh, magaya ko sa ayam ana sampo. Pagaderon na ayam ana mga sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tabi aliran amadakal. O ina pagalitan ni man to ayam patano ko ayam ana wasay. Oh, ino bid'at am yang begu. Oh, kenapa? Tanu dini ka so bid'at am yang begu. Oh, so bid'at al-lughawi, bid'at hasanah na yang begu. Am ya ka ayong ko Quran agus na kepakai ay pendalil sa sunnah panguyat daw ay mana pangangalap sa ayong kepakai na haram ay mana haram aku bid'at. Di kepakai ay hukum si mga hukuman so hadis ad-dhaif. Kaya mo kapakai na sahih awil hasan na sudaib na kapakai ko mga sunnah ato na si history tanong sa ginta kadua kenapa sunnat wajib sunnat kapakai ng sudalin adaif kayadaihi idha rafa yadaihi fi du'a lam yaruddahuma sifran aw qala khaibatain madang laki nila petagin ko to hadis sagi mutasatiman na inna Allah hayyun karimun yastahi min abdihi ay yarfa ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifran aw qala khaibatain mata na pinasukad na niyo uyag-uyag makalimuon ikayan so urip pa niyan itatap na niyan sumbalaliman yan amiyad teru'a imbadiun miyad teru abamasiru. Oh hadis. So kisah puno sa panas sunnah ayat katuru ayat mana na Umar radhiyallahu anhu amirul mu'minin ku hadis ayat mana Sunan Tirmidzi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatina betad ku Nabi dia pakai duduk sumbula liman taman sadia misapu sumbula liman si ku parasir. Ayat panang musya masalah tidak kenapa pintu Nabi iuran sambuyan. Oi benar. Kenapa pintu Nabi? Ureno sambilan dua kan ay prosulima. So dalil na aya mana dua o katim belian. Malay niyo sa kapako sa tarap sa ibra usul. Oy, anna dilalatul mantuq abu dilalatul mafhum. Oy, dalil abil siyan susay o dina dalil abun miya sabut sagin kotwa dalil. Oy, na admana dilalatul khas abu dilalatul am. Dalil arangkum agu dalil atindus. Nagi andi dalil sa haram suki purong kumbala lima si ikureno sambuyang alima waktu ka makir pedok sa ulo. Da. Oy, ay mo na pitero yan nakagi kanabun mi ato daginan akon. Dalil. Naginan ay manakapangadi na kaud. Oy, kaayamat abadan na kanabadi kepakai na sutak kay mabupamako memory na ay na memory ka na 1 gig. Oy, na mabubag kay memory. Oy, na ayaman na unot kasi 1 terabyte. Oy, naginan ayaman na. So mga mga imam, kana ba tanong ayaman na piyak sa ikabatan na ikapasan. Kapasan ay mga mujtahid mutlak. Oy, nagibo ayaman na kesus kaya sa lusawat tanong. Oy, na. So ayaman na, madak na ayaman na, giyan na dalisan. Ikadua, ayaman na namasiyallahu anhu.
Atina mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dada tingin taplakan no nabi suka pegunut dia sa subuh aman sada matay. Dabun pa kamansok, dabun pa kabaruba, dabun pa kakansil kaina kini taplakan yan nagunya panalikudan yang sulubya. Aman sada matay. So masuk ay di man kepakai amamintin andun ni kiamintinian na kepaliubat. Oh, anso paliubat andun amita tadi kusari paliubat naso kami tinangkau nakana itu turun na kepaliubat. Kasus so paliubat na paliubat din nasusunat na sunat din kanidin su ay mana puyo na kamuyot.